Sengilo lifuba lekondla umphefumulo elihlelweni lwakho Our Timely Word livi lesikhathi nemprofeti Promise Shongwe welibandla le-Chosen Generation of Jesus Christ. Busiseka. Ukuchubeka kulokho besifundza kiko ngithanda siye ku-Isaiah 43 but we will read from verse 1 downwards that scripture Isaiah 43 solo sigcizelela kulo besikhuluma kiko nje mavikini laphelile bazalwane evekini leliphelile ngambula ngasho ngathi ama theologians noma labo labafundisekile ngelibhayibheli babonakalisile ukuthi nababuka imibhalo noma bayidadisha kusale kwabonakala ukuthi la emibhalweni ngalo lonke ilanga kunemagama la lalinganiselwa emalangeni lakhona eminyakeni kokuthi ay 365 days kunelive lelithi ungesabi leli sponsored kubantwana baNkulunkulu lokusho ukuthi bantwana baNkulunkulu ngaso sonke isikhathi kumele asavuke nje ekseni athi ayithathe le dosi yale live laNkulunkulu lokungukuthi kumele ngingesabi kumele ngibe nesibinzi lamavi lathi ungesabi mavi labukeka amancane nje angawakho umehluko empilweni yemuntu but emntwini lodziniwe nalosindvako nalokhathele nalodvonsa kalukhuni angilokukhulu lamavi lawo afika biselithemba amakhe amkhoze kwekuthi noma beseva ngathi kuphelile ngaye ayibona indlela la kude khona indlela nanamuhla sitha ngesibinzi sitha kuwe ngeligama laNkulunkulu sithi ungesabi ngoba umbhalo usho kanjalo uthi ungesabi asesibukisane ke nawe ke mlaleli sibuke Isaiah 43 verse from verse 1 downwards sesibone ukuthi ngabe live laNkulunkulu lithini. Amen. Kodwa nyalo nakulokushiwo nguSimakathe lo wakudala wena Jakobe lo wakubumba wena Israyeli uthi ungesabi ngobe ngikuhlengile ngikubitela libito lakho wena uwami. Amen. I would like to disturb nje sesiqhelihle a bit. Siyamuva uNkulunkulu la ukhiphe ama credentials akhe usichazela kokuthi uyati ukuthi inhloko wayakha kanjani uyati umphefumulo wakhe kanjani uyati ingcondo wayakha kanjani and utichaza utiveta njengaNkulunkulu lo wathi yonke into lephathana nalokho lakudalile yena uthi manje ke ngikusho mina lo wakudala ngako ngiyati ukuthi lokho lengikwakhe ngako angeke uye ngako kube ngiko lokudictator ukuthi kumele wende njani but now ungeke ulalele live lami that khanza uya ngema emotions ngengcondo nangako konke lokho lengakudala sekwenta lokungethulu kwale ngathi kukwende kuwe now ungeke uzulalele live lami tawukhanza ukucontrola ukubanga ukuthi mina nawe sicabane kanti ngakudalela ukuthi kukenense kukulekelela but nyalokho tawusebenta kube against wena uNkulunkulu lana kulo verse 1 Isaiah 43 verse 1 he's just talking about his credentials uthi ngifanelwe ukuthi ungilalele nangithi ungesabi ngifanele ukuthi ungilalele nangikhuluma nawe ngoba ngakudala ngathi nematerial engayisebenzisa nangikwakha ngathi konke nalo setha ungena kiko ngiyakwadi so he's still proving to you ukuthi kude lokusha noma ngabe yini lo encounterisha ko in your life but imsite ngenvo yinye nje ungesabi kuze atobonakalise amandla akhe etukwempilo asekuqhubeka usifunzele verse 2 ukuthi uthini ke lo uNkulunkulu lo wakudala. Amen. Nawudzabula ekhathi emantini mina ngitawuba nawe nawudzabula ekhathi emfuleni ingeke ikukhukhule nawuhamba udzabula ekhathi emlilweni ngeke ushe emalangabi ngeke akulumekele. Amen. Nyalo so ngenxa yethu wakudala so letha ke nyalo information ngematerial layisebenzisa nakakha wena uthi manje ke ngakhe umoya wakho ingcondo yakho nemtimba wakho ukuthi noma kungangena kuloko nangabe uunderstanda ungena kiko ukule cloud noma uvalwe ngule leaf lelithi ungesabi utawuphuma kude ngisho linye linwele enhloko yakho lelitsinzekile. Amen. Lithi Bible manje ke wathi tinwele tethu wathi konke ngathi kude la ngakwati ngathi wathi ngishinombolo yetinwele tethu. Amen. Akhulume phinze ngesiphinzi athi manje ke noma akhulume phinze athi manje ke noma tingalolwa tikhala sikho sikhali lesilolelwe wena lesitawuphumelela hayi kuze tikhala tikalolwa tiloliwe and tikhalphile but ngenxa yethi lona lo wadala wena lo wathi wena usesesibelethweni sama kwakho nakathi ungesabi kumele umlalele ngoba konke kutawugucuka kuye ngale live lakhe hayi ngoba ngeke yini letinto tikulimata tidalelwe vele kustiklimata tikhathathe tikhoze ukuthi ubuke tinto ngeke ukuthi wece kuphi esikhathini lesemuva but uthi yena nangabe utawu encounterisha letinto leti ume kule live lami letinto leti ngeke tikhoze le harm lebe kumele kustikhoze kuwe.
Can you imagine this scripture? It's just coming as I'm talking about this. Asikho sikhali lesilolelwe wena lesitawuphumelela. Ayikuthi angeke ayikuthi asikadalelwa sakhiwe. No weapon formed ngesilisi manje ke, no weapon formed against you that shall prosper. No weapon formed. It's a weapon that is formed. Kushelo ukuthi kwatiwa weakness yakho. Kwatiwa ukuthi wena unema habits nema hobbies la kanjani kuze le ndigile ikushaye phansi. But literally vla uNkulunkulu manje ke nangabe wena tinfo njengemfana uNkulunkulu noma ungena kule tinkinga leti utati ukuthi ngubani phambi kwaNkulunkulu, even if it has been formed according to your weaknesses, failures, traumas, things that you have went through, it won't prosper. It won't have power above you. Yes. The fact that sekufakwe igama lakho, it has diffused noma sekubulele umthelela nemandla lafihlwe kulesikhali lesakhiwe sakhelwa wena. Kusho ukuthi manje ke kunemangaliso lo kumele ikhali letakhiwe takhelwa wena lokumele ubonakala. Kukhuluma Jesu ngalenye langa bambuthi abathi manje ke manje lona lo ngabone emehlweni lena hambe kulethi ngika lengaba njengawe nje emlalele ekhaya ngakhansi kunengilo hamba thu kwako noma lokubonako lo sinawubuka embili ungaliboni lithe inkinga yakho ngiyifananisa njenganang lo waphiliswa ngiJesu angabone emehlweni sebayabuthi bathi manje yini inkinga yalona maybe dono de batali bakhe no abokhokho omkhulu bakhe kusitonge indoda ingamvumela usiJesu manje hayi no senihambe kakhulu nini lokhu kwentelwe ukuthi emandla kaNkulunkulu abonakaliswe. Amen. Kude liphutha phambi kwaNkulunkulu even pertaining to nakulo hamba thu kwakho akalendi liphutha uNkulunkulu yena uthi madoda usicalo nesiphetho uthi anganyakathi kube ngathi solo unyakadile kungako kumele sisina simdumisa simbongele lokho nje uNkulunkulu nje kuphela singambongela ukuthi wentile noma usatawenda noma simfuna enteni umbongele lokho unguye nje ngoba noma ngikendi lutho usuke sekavela kwendile. Amen. So kude esikhali lesilolelwe wena lesitawena njani lesitawuphumelela hayi ngoba asikakhiwa sakhalipa sakhiwe lokuthiwe sikhali kushela ukuthi mlaleli sakhelwe ukuthi sikuvise ebhlungu sakhelwe ukuthi sikufrustrate sakhelwe ukuthi ungayiboni indlela embili sakhelwe ukuthi kube bede lo understanda nakulo hamba tuwa ngalendlela lo kude lo understanda. Amen. Sakhelwe ukuthi ube left alone ngoba lenkinga has come to prove to you ukuthi wena sewemukele invitation from the heavens ukuthi kumele uyobonana naNkulunkulu ngalenkinga kuzichacheke. But ngenxa yokuthi sibantu abaningi simela kusitonge into zetife kufa kuze sikhone kubenza siyebukhona baNkulunkulu kungako sikhanza silahlekelwa konke lokho sesithandleni tethu. Amen. Can you read for me again the Isaiah chapter 43 verse 1? Amen. Kodwa nyalo nakulokushiwo nguSimakathe lo wakudala wena Jakobe lo wakubumba wena Israyeli uthi ungesabi ngoba ngikuhlengile ngikubite ngelibito lakho wena uwami. Amen. Amen. Cela ezingisakhuluma ungigijimele ungiyele ku 1 Corinthians chapter 10 verse 13. Amen. 1 Corinthians chapter 10 verse. Ngifuna kulayela umlaleli ukuthi kude lokwenteka kuye lokuliphutha phambi kwaNkulunkulu. Namhlanje sikhuluma ngalo. Kude lo hamba tukwako noma lokwenteka empilweni yakho lokuliphutha phambi kwaNkulunkulu noma langakwadi noma langakubona. Inkinga wena awukemi enza wendla nitfolana khona naNkulunkulu ukuthi akwatise ukuthi phuma kanjani noma leni uhambe tukwalo. Uthi hambela ngema emotions uthambela ngekuthukuthela uhamba ngekuthi abantu bakutshela ekuthini nekuthi wathini nekuthi bani wakwahamba thukwani kwasekwendekane ekuhambeni kwesikhathi ugcwelele lo lwathi lelo than le lwathi lekuthi lwaNkulunkulu ngalesimo. Amen. Can you go and read for me 1 Corinthians chapter 10 verse 13 ngifundzele. Anifikelwa kulingwa lokwehlukile kunekwalabanye abantu kepha uNkulunkulu wethembekile yena angeke avume ukuthi nilingwe ngalokungetulu kwemandla enu ngesikhathi sekulingwa utaninika amandla ekuma anendele nendlela yokuphepha. Amen. Again, can you read it again? Anikefikelwa kulingwa lokwehlukile kunekwalabanye bantu kepha uNkulunkulu wethembekile yena angeke avume ukuthi nilingwe ngalokungetulu kwemandla enu ngesikhathi sekulingwa utaninika amandla ekuma anendele nendlela yokuphepha.
angeke uzuyibona lendlela yakhe kuphepha ungemi ngale position lathi temani ngayo lele ekuqaleni kuIsaiah 43 verse 1 lethi ungesabi. Umuntu lotobona lelicebo lanalo uNkulunkulu nethi lena hambe kulesikhathi lesimatima noma leni engceke lethi ivethe imvise ebhlungu azabe nenzono njenganyalo angakhona ekucolela angeke uzuyitfole lempendulo usemele la ucabanga khona wena kumele ubuye ume lathi kwalelivile lithi ungesabi hayi ngekuthi uyema nje uma ngekuthi uthi tenkulunkulu ngingesabi. uNkulunkulu ngikhumbula indzaba ezingikhuluma nje lana ngikhumbula indzaba ya Jesu adibana na Sathane kuLuke chapter 4 verse 4 usimanje Sathane uyamlinga ulinga Jesu amen usimanje ke yini awukalambini shintsha lelitshe ulende libe singu usijesu manje ke live la uNkulunkulu lithi amen angithi Sathane manje ke wena angithi ungilothanzile waNkulunkulu shintsha lelitshe libe yini libe singu usijesu manje ke live la uNkulunkulu lithi umuntu kubitelwa ukuthi angeke aphile ngesinkwa sodwa kodwa utawuphila ngawo onke emavi lasuka emlonyeni waNkulunkulu le live lelithi ungesabi live lelikhulunyelwe ukuthi umethu kwalo libe i-anchor yakho noma kube ngiloko ukuqinisako kuloko lohamba tukwakho ungemi ngekuthwena watini ubonani mani ngekuthi lithini live la uNkulunkulu kuthi umuntu otobona ummangaliso waNkulunkulu angeme evini la uNkulunkulu noma ungakuthukuthela kangakanani noma ungaphatheka kabuka eminyaka leminganani uma utawuya ngema emotions next bani bathini next ingqondo yakhe itshela kuthini angeke wabone amandla kaNkulunkulu laphelele ngifuna kuthandaza nawe nangabe usekhaya bo wenda leliphutha lekwenda tindvo ngengqondo next bani bathini Nkosi ngiyathandaza egameni likaJesu shanazela umlaleli sanda sakha sehle in Jesus mighty name kuthi emehla khavulekele lwatini naseqinisweni leliphele in Jesus name amen. Siyethemba futhi siyakholwa ukuthi ubusisekile wakhuthateka ngelive lanamhla uma unesifiso sekuthandaza kanye nekuthola teluleko counseling sessions neProphetic Promise shaya noma ushiye umlayeto ngaWhatsApp ku76591921 lihhovisi lemprofeti lisembabane Eagle House Building office number 10 Matfude Naka Railway hlanganyela nathi eChosen Generation of Jesus Christ njalo ngelisonto kusuka nga10 ekuseni kuya ku2 emini libandla lisembabane Hilltop ngemuva kwe-waiting room yasemhlambanyathi kuva kabanti vakashela likhasi lethu kaFacebook Chosen Generation of Jesus Christ with Prophet Promise asihlanganyele kanye elihlelweni ngemsombuluko lodako ngesikhathi lesifanako hlala ubusisekile.